أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi kerama uzvišime gospodare Allahe Azza wa Jelle ko vas stvori amen, uputi amen, hemik trunk imani ko amaru kalbi muklamen. Salavatim selami, biçalaci kamaru mandu peygamberi o Muhammedi aleyhissalatu vesselam, le siri familia, ehli beyti, le selam Allah kolasini imaniye, takvaliye, lajtanu ashabi, emsoma mušakla katudinenpe, kopiro život i praksa tajneno Kur'anom sunneti koboron kao vel kaderi Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu palalim kodini. Wallahi te nagradini tumen ko tumaro ulavdo vakti. Amin počmijan suratul Al-Baqara. Hem sinamenik kratko uvod kilate. Aj rat Allah se izenea počminaja angune duj ajetija. Pa vakero Allah Azza wa Jelle počminja kaja sura Allah fjencar. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim. A kvajtano način sa počminena nekobor sure. Hem a kvajtano penjavdo komu fesirija sar el hurufe muqatta'a. Sar ulavde Slovija kola čitine nape posebno. Islamska linija ulave nape ko piromišljenje i sihtilafi so značinena kala ulavde Slovija, hem so o Allah lencar mangelte vakeri pire robonge. Pa prenosini petaro Amir Ešabi, hem taro Sufjane Theuri, hem pa da je kupataru muhadisija kajva kerge, to jest dinge piromišljenje, so značinena kala ulavde Slovija, pa va kerge. A kajtani tajna, hem lengoro značajna džanela niko aver osim o Allahi Azza wa Jelle. Hem va kerena, o Allahi ko svakojeg kitabi i sile tajna koja na džanel niko osim jeste, tajna koja araki samo pese. Hem vakerena akava elif lam mim, koja ko poglavlje taro nejasna jetija, kasaro značaj hem tumačiva, džanela samo Allah Azza wa Jelle hem niko aver. Hem vakerena, amen gena ne dozvolimo, te vakera so značinena akala ulavde Slovija, se nađana lengoro značaj, hem našti lendar lafi tekera, nego verujnaja agyar sar sojtane objavime, to jest verujnano lende kajtan ontaro Allahi Azza wa Jelle, hem ako nađana so značinena niti pa označaj lengoro. Se omanuš ket bin merel, ket bi je dunjana kev, a ne bi džanel nešto so značini, ama bi kod ova zoraleste verujni, kaj tamo doataro Allahi, plaj savko nakao kaznimo, subhanallah. Dok manuškova bi džanel nešto so značini, a ne bi verujni, pa tega ni od ova lesoro džandipa ili so džanel so značini, na kovenle se taro hajri, ako najnele imani kod ova na veruja. Dok manuš, znači, kada je dunjaka na kel, a nađaja nešto su značinjela, ama, hinele imani, veruja kod ova, kaj tamo doa, tamo Allah i plaj savko nakol kaznimo. A manuškova nešto džaja su značini, a na veruja, prvo doa li soro džandi pa so džaja su značinjela, znači, ništo naka koristini ako na hinele imani kod ova. Pa olava kerena ja. A menđana, kaj tamo od ovataro Allahi objavimo, hem amen verujnaja kod ovama nađana su značini, hem na kuva kod ova. Kova kerja kava? Vakeri znači o Amire Šabi, hem o Sufjane Thevri, hem panda je kupa taro muhadisi, olajtani kva mišljenje, kaj vakerena znači, a menđana kaj tamo od ovataro Allah,
hem veruinaja ko doa gjarca sosi, ama na džanaja so značenjem na kuvano doa. Kvaj tamo duno mišljenje. Pa kvaj tamo, znači, o mišljenje kojeg deo taro islamska linija, no međutim, ako mišljenje sile pire nedostatkija, pa ako vakeraja, kaj označaj taro akalahu avde slovija elif, la, mim, tajna taro Allahi, u redu na neko doa nisa bi smetnjate penake ajta ni tajna, no međutim, ne morate značini kaj odeja tajna na džanela niko taro manuša, hem kaj naštila niko te svatini, hem kaj našti niko taro manušala te razumini, na štegjar te vakera. Ko Kur'an isjamen tajne, ko bormangena, isjamen biserija ko la taro more, taro legere dubine, valani ti kalenpe, odejtani buti taro islamska alimija, odva kerena ko islamska učenjakija, pa palo dva iklona hem objasnjena, znači eumete se. Amen je sa obično narodi, tamo doa tajna. Hem ke krela pelafi taro dija tajna, subhanallah, pa no svakojeg harfi slovo ko Kur'ani, isjamen tajna, ki smisla sebe pisose od ova harfi, od ova slovo, alo kod ova tan. Hem ko način sarva kerdojtano o ajeti, hem ko način kaj naštija verčane to ova kerdo osima gjara. Subhanallah. Akio Allah azza wa jalla na Kur'ani, efela yetedebberun al-Kur'an. Zarem na nete razmišljinen taro Kur'ani. Zarem na nete razmišljinen taro Kur'ani. Jak nam je avala, hem čitinava elif, la, mim. Hem a nete razmišljinav taro doama našti Jasin. Našti te razmišljinav. Pa bi akla značini, subhanallah, kaj Allah objavija slovija, glaso e džibrilese, a od džibrilo dova prihvatija, narazumija, pa jare anjađi ko pejgamberi alaihi salam. Pa o pejgamberi od ova lela prihvatinja, u kujinja ko namazi ponovinja, hem avrijalu namazi od ova čitinja, ama narazumija. Pa o leste aveno ashabija, leno od ova prihvatinena, hem on u kujnena, hem on učinena od ova slovija, ama narazumljena soznačinena. Hem Pavo lende avena o imamijata ummeti, hem ajar generacija pali generacija avena o manuša lenodova, prihvatinenodova, ukujnena, čitinena, ama niko ništo nađanel soznačinena akala slovija. Od ova bi značini, od ova prvo mišljenje su sinela kerdo. Pa odreseva keraja od ova prvo mišljenje slijepi nedostatkija subhanallah. Hem od ova mišljenje i tamo znak pučiva, to jest upitno i tamo. Hem savko mišljenje ne bišajte prihvatina subhanallah. Jer ako bi vakeraja kaj tamo dja tajna koja niko na razumini, hem niko na džaja, onda bi značinja kao subhanallah, kao Allah objavim ja slovija glasoje džibrilese, od džibrilo dva prihvatinja, ko pejgamberi anja, po pejgamberi dva lela, ukujinja, ponovinja, ko namazi, avrijalo namazi, a nađeja su značini. Pa veno ashabija isto dovaljena, isto ukujinena, isto čitinena, isto ponovinena, ma narazuminena. Pa veno tabinja, pa vena o imamija tarumeti, pa vela generacija, pa li generacija, niko naštite svatinjem te razumini su od vas značini. Ko suneti, da nemamo ništa, znači, Suavila sad potvrdimo tada kao ulav slovija, kao pejgamberi ljendan lafikerija, ama ko arapska pesnikija pravalem, a kao ulav slovija penđardo sine subhanallah. Kaj ulabi je ke harfeja, je ke slovoja, on bi sikaven kojeg celo lafi. Znači, je ke slovoja, je ke lafi kolja, on bi ukažinenem bi sikaven ko celo lesoro lafi. Pa ovakvih predaja kaj vakeri pajar, kefa bi sejfiša, dovoljno i tam je sablja sarša, ako arapsko čibna ne lafiša, i siša, hem ko kraja hemze, ali lafiša, na ne savko lafi.
a označaj u stvari tamo akva kefa bi sejfi ša, tamo u stvari značini kefa bi sejfi šahiden, dovoljno je ta nije sablja, sar svedoko. Pa vakerdo sar ša, a na ne šahiden. To jest, je ke slovoja ili je gdeo talo lafi, si kavdoj tamo ki celina celo lafje so značini. Pa kava značine so penđardoveć ko Arapija, pogotovo ko pesniki anglav, kad bi mangol pete ukažini pe ko je celo lafi, je kvaše lafija ili je gdeo talo dova lafi, bi dencar išareti ko dova. Ko hadisi koja bilježi imam Taberani i Ibn Mađe, kao Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, kao pejgamberi vakerja, koji pomožini omudariba taro muslimani, kvaš lafija, kala je savko ka veliko sudnjo dive, ale se ko čekat ka pisini, kaj našalgja nada ko Allahe soro rahmeti. Subhanallah. Koji ka pomožini te mudaribe o muslimani, pa makar je kvaš lafija, savko ka veliko sudnjo dive, ale se ko čekat ka pisini, kaj našalgja o rahmeti taro Allahi azza wa jalla. Pa vakiro Sufjan ibn Ujejne, koji ka pomožine muslimane, le soro mudariba te ovel, makar kvaš lafija, što neću karakava, o Sufjan ibn Ujejne. Koga pomožini te mudaribe o muslimani, makar odoat vole kvaš lafija, odovaj tamo u stvari o manušte vakeri uqa. Ako arapsko čitna ne lafi uqa, a odovaj tamo u stvari naredba, taro glagol qatele yaqtulu su značini mudariba, a o imperativ naredba te naredine taro akvajtano uqtul. A o lafi uqtul i sile štar harfija. Elif, kaf, ta, hemlam. Pa sada Allah ti predaje, koji ka pomožini te mudaribe o muslimani, kvaš lafija, eke tamo, taro štar slovija, kvači navdo, taro lafi uqtul, ovela samo uqa, pa kava avela so, kvaš lafija. Pa kvaš lafija, si kavdoj tamo ki celina taro celo značaj lafije so neli. Naravno, ko hadisi tamo daif, ama si kavi samo kaj penđardo sine, kaj ke lafija, si kavi pe, znači, ki celo smisla tari rečenica. Ja ver kupa taro alimija vakerena plana neagjar. Na neagjar sa su vakerja o kojem duni kupa. Kala kala harfija i siret piro značaj, hevalani te rodaljen. Samo ola isi ihtilafi kilendu lavena pesoa kala lafija značinena. Pa isi uklakula vakeren, kaj tamo elif la mim, hem slično sure koja počminjena koji sa ko način u lavde slovenca, klajtane Allahe sere najbare anava, kolencar keda o Allah vikinipe, o Allah ilengi odazvinipe. No, međutim, akvana ne potvrdimo, pa u manušna štite vakeri, ja elif la mim, pomoži. Ili, ja taha, i kalmatari, pari situacija. Ja hamim, neli, naštetja znači u manuš dolate kerda Allahe se, čak što više na njamen pravo koji sad ko način Allahe te vikina na vencar kova na njoj resere o kereno učenjakija Allahe sere na lajtane subhanallah sar propisija hem lenge mora to veltu dokaz te bi Allahe vikine ne savja na veja mora to veltu dokaz baš je od ova pa na ne ispravno na ne normalno prihvatimo te vikina Allahe akalja na vencar bizo nisavo dokaz. Vakeri o Kutrub ibn Muhammed al-Basri, koja kala harfija, koja kala ulavde slovija,
Odvajtano dokaz prema kaj Allah i venca, kale slovenca, izazivija Arapen, subhanallah. A međana kaj u Arapi anglal, sine budzorale ki arapsko čip, hemono dolea čalumi bifrden, hemono dolea ponosisaline, su ine, znači, zorale ine ko izraziba, hem ki stilistika ko ki arapsko čip. Ema tva mišljenje su ovakeri o Kutrub ibn Muhammed al-Basri, kaj o Allahi akale ulavde slovenca u stvari izazivini Arapen, a kva mišljenje birinjale o šehhul Islam ibn Tejmije, leso učeniko o ibn Qayyim, leso učeniko o ibn Kathir, hem javera alimija. Se o Arapija, subhanallah, anglal, kad bi šunena u Kur'ani, on bi našen lesta. Čak ne bi saravila konesave kuranska etija, obavestemno Allah i ta'ala dova, kad bi o Kur'ani u kujini pili, pa kad bi ono Kur'ani šunen, on bi našenen biva keren galama. Vasmen tumare glasija o Kur'ani demek mate šunjol negi. Ama kada šunena elif la mim, on bi açon. On bi açon, da bi priucinen gek pažnja, pa bi dalje nastavinena o Kur'ani te šunen. I si imamo kula su vakeren, kaj kala slovija, ulavde slovija elif la mim, slična lenge, on tame slovija, znači, je deo taro lafi. Sad su si o elif, tano skraćeno taro Allah, o lam, tano bašo Džibrili, a o mim tano bašo Muhammedi a.s. Ja verava kjere na ne ađare, nego o elif tano bašo Allah, o lam tano bašo Allah suru anav latif, a o mim tano bašo Allah suru anav međid. Dobro, kad ti krila pućim onda, so se o mim na ne bašo Allah suru anav muđib, ili muhib, ili musawir, ili muqtedir, ili melik. Saklajta ne sa Allah esre anavakula počminjena ko mim. Pa kva mišljenje, na ne znači nisavi osnova, hema kva mišljenje samo pravilo udara tarošeri, te tumačini pe Allah esru kitabi, bizo nisavo pravilo, pa neispravno i tamagjare znači te tumačini pe. Hema kad te, buti bitno te pomini pe, palo so pominena pe kala ulavde slovija. Elif, la, mim, taha, jasin, hem slična lenge sure kola počminjena kakva način, buti bitno te vakera. Palo so pominena pe akla harfija ulavde slovija, palo lende uglavnom ko većina sure, odma pali lende pomini pehem o Kur'ani. A kava džava ko korist baš o mišljenje koja pomijam taro Kutrubi, taro mišljenje koja bi rimljali o Ibn Tejmija, o Ibn Qayyim, o Ibn Kathir. Sova kergion, kala slovija i tane so izazov Arapendi. Pa, subhanallah, kada god pominena pe akala ulavde slovija, uglavnom ko većina sure palo lende pomini pe o Kur'ani. Naprimjer, Allah vakeri, elif, la, mim. Zalike il kitab. Palo do odmah vela. A el kitab tamo so. O Kur'ani. Taha. Ma enzelna alejken. Kur'ani li tešqa. Yasin. والقرآن الحكيم صاد والقرآن ذي ذكر قاف والقرآن المجيد. Hema gjar dalje znači ki većina sure, a gjare o Kur'anu odmah vela palo su pominjena pe značekala slovija. I si da mišljenje kaj tanja kala slovija, a vena sar sovla, znači sovli, samo ki množina sovla, sar zakletve. Hem kaj vencar u Allaha dela sovli. No međutim, akva mišljenja je nisa ovo dokaz, a hem e konstrukcija taro avrijal, a kalje smo longiri,
navela ki forma sarsovlji. Nego akva vela sarsova kerja sar izazove manušenge. Ema akva ovela izazov kase. Ovela izazove manušenge ani Mekka ani Medina. Sebe pika Allah manuša so. Lajtane manuša kula buču kar penjarđe arapsko čib. Pa kino Allah azza wa jalla u Kur'ani zarem on vakerena kaj ov izmišljini, to jest ne on vakerena si nekao pejgambera isselam pestari kalji, pestači vela i pestari izmišljini. Vakero Allah vam nego on na mangen te veruinen subhanallah. Pa dike na kanal Allah isokera. Len izazivini. Pa neka aven la fia sarsosia kava. Izazov. Neka aven la fia sarsosi o Kur'ani nebi. Pa ko izazova kate subhanallah, baš o mekendije, ono što su sitari Meka, wallahi vakeri averčani. Allah, aven suraja ili ajetea sarsosia kaya. Aven suraja ili Kur'anea sarsosia kava. Ako izazov baš jakala sosio Medilije, to jest manušata i Medina, lingo Allah averčane vačeni. Allah, aven suraja ili Kur'anea koja so ličini koja kava. A kalenge tari Meka puna aven sarsosi. A okolenge tari Medina puna aven barem koja ličini. Sebe pikano mušriki ani Meka, ki stilistika im ko izraziva, ki arapsko čip si ne bud pozoran im pošukan, taro ehlul kitabije, taro jevreja kola živije ki Medina. Hem niko nikad naprobija te pisino Kur'ani, sura ili pa ajeti, a te na ovel lendo ko mariba mu ili ki hajgara ki istorija. Niko nikad naprobija nešto slično, a kale se te pisini, a te na ovel lendo ki hajgara ili pa ko mariba mu. A o izazov da, dan danas o temka, čoči ko sudnjo dive, bujrum dajmo kolenge, kolava kerena, kao Muhammed alaihi salama kva pišija, neli istume manuša, kolava kerena kao Kur'ani, neuzubila, o pejgamber alaihi salatu wasalam pišija. Pa bujrum, hem tumen geda, sua germa kerena, o izazovi o te, ajde te di ka tumen, pa džikaj karesen. I sida mišljenje, kaj o elif lamim, tamo anav, tamo Kur'ani. I sida mišljenje, kaj tamo anav, tamo pejgamberija. I si mišljenja znači razna, no međutim sa od ova, na ne ništa potvrdimo tamo Resulja alaihi salatu wasalam. Hem najispravno tumačiba, kaj ta nekala slovija, u stvari laftija ili slovija kolentaro Allahi, izazivija arapem, te avem nešto ajar sarsosi ili pa slično dole. A pa nemo Allah azza wa jalla najšukar džanjava. Zalike il kitab, znači džava ajeti dalje neni. Alo elif la mim, dojto ajeti, zalike il kitab. Zalike il kitab, ko prevodi, ko Kur'an je avela menge, akaja knjiga. Ama kate upotrebimitanjeg pokazno zamenica, ke si kalea nešto so si dur, ke nešto motvoja so si nodori ali podur. Naprimjer, ko arapsko akeripe, zalike il bejt, oko akeru duri, so i tano ali podur. A kad man ja nešto pašite akeripe, ne, hazel bejt, akava kera kate. A zalike i tano bašo duri pa neli. Ama kad te subhava, Allah upotrebini, bašo dija pokazno zamenica so si dur. Pa vakiri zalike il kitab, aba odnosini pe ko paši pe, kaj si paše, pa vakiri pe hazel Kur'an. Akava Kur'an jakate. Iako je tani upotrebini, pokazno zamenica bašo duri pa. Ma kaj je tano dija stilistika, ko izražiba
ki arapsko čip, subhanallah. Pa odolje u stvari, si kalipe ki veličina, ne su star su i tamo paše, tule durjar kerea, pa odolje durjar kiribaja, si kale u stvari tile ciri veličina. Pa je tamo, subhanallah, stilistika, ne znam. Islamska alimija, sad gotovo ko sa obuća, različito mišljenje, ihtilafi, so značini lafi dhalikel kitab la rejbe fi. Kaya je ta knjiga, ano koja na ne so nisavi šubha, a kaya je ta knjiga, ano koja na ne nisavi sumnja. Po islamska alimija svijedni ihtilafi so značinovo dhalikel kitab la rejbe fi. Kaya je ta knjiga, ano koja na ne nisavi sumnja. Savitanje odja knjiga, ano koja na ne nisavi šubha. Savitanje odja knjiga koja ke Allah penela, kam vate na ne nisavi sumnja. Pa ne save alimjava kerena, odja je ta knjiga, ano koja je ta ne pisime o šukar hemološna amelija deljata romanuša. Da li koven srećna ili na. Knjiga no koja je pišimi lengiri rska, hemovakti lengoro keda e dunja kanakem, to jest kameren, penela kalajtamo dova kitabi ili knjiga no koja na ne nisavi sumnja. A verava kerena, na dhalike kitab, a kaja knjiga, odrejta ni knjiga puna koja Allah pisija, keda stvorija ohavaja heme puv, Hempiamo dia knjiga i tani ki leste u peder o arši hemanulate pisini. Inne rahmeti sebaqad ghadabi. Mo rahmeti na kavja miri holi. Hemolava kerena, kaja kova dhalikel kitab odnosini plus stvari kodoja knjiga. Koja keda Allah stvorija o havaja eme puv, pišija kilate kaj o rahmeti Allah esu na kavja eholi lesiri, tamo doa kitabiva kerena tamo ko Allah upeder o arši. I sjemo kula kerena, dhalikel kitab odnosini plus stvari ko duj knjige, ko duj kitabija, ko te vrati, ko inđili. Allah tane duj kitabija, no kola su na ne nisavi sumnja, se on tane objavi me, taro Allah azza wa jalla. I si da mišljenje, kaj odnosini pre odvao stvari ko lehvi mahfuz, ke knjiga koja je tani arakli, hem knjiga koja tartanu i kaldo u Kur'ani. I si razna mišljenja, ko islamska alimija, ama najispravno mišljenje, dhalikel kitab, a kaja je tani knjiga, so dhalikel kitab, la rejbe fi, ano koja na je nisavi sumnja, odvaj tamo u stvari o Kur'ani, hem ki leste na ne nisavi šubha, nisavi sumnja, hem odvaj tamo Allah esoro govor, esoro kelami, hem o Allahi, odo Allah fikerja, subhanallah. Dobro, ajte džala dalje. Znači, zalikel kitab, la rejbe fi, huden lil muttaqin. Ani leste, ano doa kitabi, ano Kur'ani, huden lil muttaqin, tani uputa e takvalijenje. Oklasu i sinem dar taro Allahi azza wa jalla. A kada kerjam lafitari uputa, men pominjam doi vrste upute, kad kerjam lafi ki suratul Fatiha taro ajeti, ihdina sirata al-mustaqim, ma kerjam kaj si doi upute. Anguni uputa je tani uputa, taro prenosiva, pojasniva, a je dojto uputa je tano neko dova te zamangel, ko kalbi te čivel, hem ustrajno te odvel. Znači, anguni uputa je tani dostupno kase pejgamberenge, alimenge, hem svako je kese ko nešto kod dini penđari, pa odva znači prenosini, objasnjenjem sikavi, a je dojto uputa je tani taro Allah azza wa jalla oftano dova so kas mangela znači uputini. Pa kad ja vela menge
Huden lil muttaqin. Uputa kase. E takvalijenje. Koja su i tane bogobojazna. Dobro. U Kur'ani ki ekstrana oftano uputa subhanallah pravaljen sajmanu šengi. Ama doje uputa prihvati ne nala samo od takvalije, samo od bogobojazna. Pazi na tiki početka ki suratul Bekara Allahi wa kiri kaj tani ođu uputa o Kur'ani kaj si uputa baš o bogobojazna takvalije. Ama kad kuvahari pohor Andrejani sura kara kaka Allahi wa kiri šehru Ramadan alladhi unzile fihi l-Qur'an huden lin nas. O maseko Ramazani, tamo maseko anokova počminjam o Kur'ani te objavina, anokova i tani uputa emanušenge. Ananeva kerdo so e takvalijenge. Uputa emanušenge. Dobra kana. Uputa kase emanušenge, e narodose, ili samo e takvalijenge okolo su i ta ne bogobojazna. Pazi, na koje tamo išareti. Ki početka ki sura penala uputa e takvalijenge okolo su i ta ne bogobojazna. A kari, ket kuahari po Andrejan sura, penala pe uputa e narodose, emanušenge. Katar sarkid magila te vakiri pe o bogobojazna, o takvalije, on ta ne narodu. A okolo vera, on ništa navredi nema. Pa o bogobojazno o takvalije, on ta ne narodu, a okolo vera, su na ne bogobojazna, su na ne takvalije, na ne Allah se ibadeti na keren, on ta ne sarolistijano je dive kokova bavlav prudel. Se ko Allahi manušakla na ne pokorna, lese ništa navredi nema. Beležino Abdul Ghani al-Maqdisi, kao Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an, je gdje ova kergja, je keman šese su perele se hari pašutniki familija. A kergjale su Ibn Mas'ud, di keali tu puna kobor manuša isi. Irina kao puna oja dikava, Allah Ibn Mas'ud na njano lende šukar, na njano lende hajri, osim anokovan su perov pišmani, hem su i tamo bogobojazno takvalija. Subhanallah. Pa irangape pale wa kerga. Dikea di kubur manušajisi. Ma dikava. Na ne ano lende šukar niti hajri, osim okova su i tamo maškar lende alimi ili muta'alimi. Na ne šukari pano lende, maškar salba manuša, osim okova su i tamo si kavdo, alimi, sileđan dipa, hemo koja so dođan di pasti klova trudinipe, mučinipe, studirini. Subhanallah, slično akalela fjenge, a vela ima hadisi, ili Allah ko hadista, ovo sam kada kergao pejgamberi, ed dunja mel'une men fiha illa zikrullah, wama wala, wa alimen, au muta'alim. Gdje Allah ki predaje. O dunjalu koji tamo celo so naleti kerdo. A naleti kerdo i tamo hem sao do asocijan leste, osim o pomiba e Allahe, o zikr, hemo do asole se ličini, to je sto ibadeti. O ibadeti naka kerele osim o koja su i tamo so takvalija bogobojazno insani, hem penela o koja su i tamo si kavdo o alimi učenjako ili pa so ko učeniku, ko odvađan di pasiklo, subhanallah. Celo dunjaluko stiso naleti kerdo. Osim, a na samo kao dunjaluko naleti kerdo, nego naleti kerdo im sao da su si ko dunjaluko. Osim, o pomibaj Allahe, o zikr, hemo doa sole se ličini, a su ličini Allahe se, o ibadeti. A o ibadeti koga kerem? Pa manuš koja je sile takva lestar, koja je sile data, manuš koja je tamo bogobojazno takva lije. Penela o alimi so sikavi ili pa koja su i tamo sa talibi, sa studenti ko odvađani paljav. Subhanallah. Pa ako manuš na neku ibadeti, na ne
zaposlimo nesave hajrli bučaja, ili pa nasiklola pirodini, ili pa nasikavi averem, tega ni lestar, nisavo hajri na ne. Se chiamen de itano, ako naj nam ko mogućnost, това алимия дека сте си кава, онда борджи си ја, те трудинамен, те мучинамен, амен те си клова, не били това тарокола мануша, со килен де си шукари па ем хайрли. Катека ачуала есери зенеа, па навер курко, настави нея, значи, o trito ajeti tari suratul al-Baqara. Ovim sastekot umaro sabari. Allah je te da mi svakoj hajri. Wa akhiru davana. Alhamdulillahi Rabbil alamin.